enumpehine or waba fidua imo baba boye whether mu enyunu eyesio omo ewo problem kotodwene ade ebi a footballer be incoming akobobo ama onse wonamu abu onse yesi ho nkrai ebi school ya gudie den obi nsa akọ Mr. Obani BAAH HERBAL Hospital omo de numpen mu pa no yade merofo no pe me mu akọ abe na Dr. Nana Banso ne hoye Yankopanom ne hoye de nyame ase ya fa yanchi akoma no maye obete sa wada uma kitwa ya na maka enne yenye nipa be 1000 a omo so hwe Adom TV wate bi a commercial bi BAAH HERBAL Hospital yes wo ye numpe wada uma yenti yo emfanchi akese ema ahwefo ne adofo a abrene abribia hamojebre na omoti nkomo ayi free BAAH HERBAL Hospital asye gidi se obi bia roba bi pi mo ho bia no omfri asye ho nkofie na hye hawa o de ba ho no ade free ho ade ko na ne amanfo eta edinimi yempa dompe mu ayarehe na dompe nso de ho touchma ayese dan a wasi a pillars na bo amadan ni gina ho ani ti se ba na se pillar no ho touchma ya de a dan ni na be jure gufo sa na nipadua no so te ani nti nompe na woni nipadua no na akoye ne ho se pillars na ene kite nipadua no nti se ba na se dompe hu ba bi touchma woni nipadua no mpe na se e de hawo anase amane ene ba bi pim e woni nipadua no ani nti ene ho akwako hia se abrene abribia obete se wo dompe mu hawo ana abrene abribia odompe hu be touchma de ba bi o so tumrika e ba bi pim BAAH HERBAL Hospital asyo ene so de woni echrim enam se ahode ba bi aba yade abibidru ene be saw yade ama onompe no sane mutie bia no BAAH HERBAL Hospital asyo no be san de asie ni e de ama onfri asyo enkofie no na se odompe ne sane ode ba ya na tie na e hawo no na saade no eja wo ho eko anenti ene ho akwaku hia so we biara odompe mu hawo bia de baby also done ni e de kire BAAH HERBAL Hospital asyo ba wo kan say no obi bia na nkura nyina aka ho ana oh yes onse dompe mu hawo de enim pani na enim abofra anenti obi bia timinya dompe mu hawo enam akwanhia fam anampo so obi wo ho no ma ye wo no foforo mu ne nantie mu no na onya dompe mu hawo eno also pentem na otumrika na de na ba bipim e wasyo enam se ono ya abofra sa na de no ho atochima ntem no so de ba na ye edema no ansa na wa ba benyi edu ba bi unse eye foforo sa na ne adwuma ye no enya de nti se obi a ono anyi de dade ekwa ba mu yes ekwa ba mu eriti ntempa na na se wode ne ba bi pim o BAAH HERBAL Hospital asyo na me sure bo so se honso ye ba bi a ye de abibidru pe ene sa dompe ya de enya afianse na ko pai na no de dade bi akwa kwhim se no ne bebo ama dabi eye obo ade na nkasa na haha ma ode maye ode domo ya wasase so eno hunim de na BAAH HERBAL Hospital wo ene nti na obi anya dompe mu ha obi aba bipie mu ho no ma onfiri ase ho enkofie no na se ade asa ha no ade a free ho pepepe ene nti mbrako a wanya dompe mu ha na ase bi a the friend said this location bi and we say ade as when you be on wo hunim de pa na anya ama wa ade hadren power especially say wa basa na dislocate and I say onai kon no dey see from no and e bi a uti a went ye na no dislocate ya so when you be obetimi assign a connect the back ama obi ma won say ababe ye how e dey ato abrabo so abreni abribia no o fele say sa ba bi kro no oya nanso emra wa ba bi pi mo BAAH HERBAL Hospital ama ya ma no edo ano no nya de abete eho how bia na say chire how bia bi okay sanso na obi a ono so ne kotodwe yese cartridge na ewum no na asa every ho and nti wonama what say dompe mienu no ekatwi ani nti what say cap na da so no edede ya na so what say kasa wakwa kopi mo ma ya hye say eje say operation ansa na ebetimi san de cartridge ni bi mo asa wa be hye wa ma wa BAAH HERBAL Hospital aso wanya de a operation bia o na emum no se de ya meka no se bibiduro ya de be san de ato amasa o cartridge na ya se awe free ho no asan arefele ama obi sanso na wachi bremo no nso ebia na entrase ana se enyina ho na dɔɔso nti no ama wachi bremo ho aba be how e de ama obi ono ma dakra na there is a ade a oti pain ba ana mbuzo nante kro oti se
pain ewo na chibrem so yes oba be pimo BAAH HERBAL hospital I say dey am me kan me say eho e ba bia yade abibidru na ehwe sai yade nyina na say sa dompem ha nyina ani nti mreko a woni mo obi ono na chibrem ho atochima anampo se wankasa mpo na ohwe na emom na aka ne so benya gidi anam ono he ba bi pimo ho da chibrem no ehaw na etimi afri akwa eno ane se obetu anam aba bi pimo BAAH HERBAL hospital say ase ye won kran ha o say na okumase o ba bia akwa ko pibia no okwa de bibidro ebesan amo agina na aso bim and it will gidi na to na mo bra BP mo BAAH HERBAL hospital as yo e bi nso ana e kan say motu na de wa bo ana se bia e kan say wa na ate so na de kokonya akwanhia ama odom pinu mu abu mienu and nti ope ba bia ko am san de ase ani ama anampo kra say kokopie ba bi e me ye ma na nso na ote ohawo ho anampo say o san de sa ba bi kro na onya oha no egina ho ana se utia ho a what is pain ugusu ho what is sa baby krono e krono egusu ho a BAAH HERBAL hospital any baby ade ba bia be san asisi na masse na na tie kan no sa pepepe ene ba be a eno ye ma wa unya ekiri ha obia na se unya ekiri amane bia eni ti eno ane se obenya gidi no wa bipim ewo eye BAAH HERBAL hospital asio na ye de epibidru asan amwagina onanso ebiem enkran ha ba bia wo spentes na afensu kumase ye baby e friend say atonsu agogo aban ayar sabe akese na chi ope de bia me ka se dam se okọ kese mu ho na se anjewa na wada wadi de akere BAAH HERBAL hospital aso dam se ho ene baby a oba ye de bibidru ebeden amu asan ejina na asubim aneti oso kokopi mu ho se de bia ye de bibidru be saw ya de afensu enkra ha baby a ye wo spentes 18 junction baby a be fa ka bia shred mate na nasa driver and so on see wo 18 junction see wo pe taxi for ho mududu ka show me say oko BAAH HERBAL hospital asio na omofa emra mepi mu asio na sede be a also obetimi enya wayaresa afen so o hwehwe ye kira kwan na mpo kra no opese oni edi nkomo e de fa yade bi etete wo a adane kra etete wo a se wanom ho aduru a nanso sa yade de enkwa eno ane so be frey ewo ahomatrofo so ye number na 0244 988 004 0244 988 004 and I say 0244 083 482 0244 083 482 sana messi ene number edidi juma e BAAH HERBAL hospital nti abre bi abefre a ebi ofrefo bi gina so no wanya abotre wansan afre bium kopem ebra ode no beba through na yetimi any wedding komo ade afa yade bi a etete ho na so how bi a ha ho afen so sana messi na so yade a ewo WhatsApp nti se obi wonom no frɛ na sɛ den sanka esenya de obefrɛ bi ode obetimi aye voice note ade afa ho ade a eba be boati na kyɛ sɛ wo so how ana amane a ha no yaba be yi ano ade ama afen so BAAH HERBAL hospital enye dompemu yade nko a ene ehwɛ yade bi yetete wo afuti bepem na ase sɛ stroke yade na ha wo sɛ eye kan sɛn yade bi na ama wote wheelchair mu anase ukra crutches eno enka wo ho a untimi entu anamon bia BAAH HERBAL hospital ase ena so oba BP eniti bomoden a sɛ oba BP mu ho no ye ho fiti eya adwada ekokopem eda memenda anopa no so nkopem edmre no mu abrede bia oba BP bia no wa beto BAAH HERBAL hospital empedifo afen so esan eje ayarefo eto ehwe nkopem ebre a wo ho beton ansana ya mo kwan ama o makofie ene nti se bia ofri ekiri ene benche na wode wani ekiri mu o ya se mu bia se nkra ha na se kumase a ma na house bia bia ofri a wo bai ade a enemu asem de ade ama BAAH HERBAL hospital o ba bia ma na membenyina ade omoto a friends admission centers a ade hwe ayarefo kopem ebra omo beto mu ene nti hye ne so ba BP mu BAAH HERBAL hospital so na o yade bia ha bia no yade abibidru etu sa yade na ase ade afru ama the number no be 0244 988 004 0244 988 004 and I say 0244 083 482 0244 083 482. Yeah, that's say. Ain't BAAH HERBAL hospital na yete wonka no. Fa number yi ye kire wadwin bi e hawo Dr. Oho a obejo so. Ono di enkomo